Sanibonani, igama lami ke mina ngikwazi ngokansele. Ngiyanemukela futhi namhlanje ku YouTube channel wami. Lapho sikhuluma khona indaba ezingamaqiniso sodwa. Okay, ngama opinions asuke thinta nje impilo zethu nezinto ezenzakalayo lapha emhlabeni nezinto nje eziningi esicabanga ukuthi mhlambe zingakusiza ekutheni mhlambe ube nolwazi oluthile uzwe nathi imbono yethu let's why i-channel yethu ibizwa ngokuthiwa kwazinsele and my opinions. So basically lapha sisuke sithinta khona izinto eziningi wathiwa nje uyazicabanga emhlabeni ngabe uthando ngabe impilo ngabe nje izimo ezingakusiza ekutheni uqhubeke nempilo ubone ukuthi izinto zenza kanjani emhlabeni. Bafowethu imbono yethu le noma umbono wami lo. So asikho kusidingo sokuthi mhlambe sesigcina sifike ezingeni lokuthi sa debate saphikisana. Kumele siphikisane ukuze kweqe. Ukuphela nje singabonisana sisizane. Ungathathi yonke into engiyikhuluma lapha enkulumeni. Nomuza ukuthi mhlambe ngikhuluma into ongahambiselane nayo but khona lapho uzugcina uhambiselana khona nakho ozokucosha lapho nalapho. Ungathathi yonke inkulumo nje kodwa khona labona khona ukuthi mhlambe lo mfana unegama ke lapha elishaya. Namhlanje futhi ngihamba naye umfoka amabuza uBryce. Okuse studio sakhe ke lapho umfana mina Snow Happy studio kodwa ngizobona nje la information kuse Bryce Hub Bryce Sound Hub. Hey ngimdala kule studio bafethu kodwa manje hayi mina nje Bryce Sound Hub. Yes, you can always book your students sesiyawenza namaskandi and so nipha nje namasampuli singizonipha futhi nelinye ipage lika Bryce likhona lapha ku YouTube akanifundisa khona ngama tutorial nezinto eziningi nje akakhuluma ngazo. Mina engekho interested ngazo because ngosonkondlo but ngoba wena usebenza ngesound and ufuna ukucula maskandi kubalekile ke ngempela ukuthi uyithole information because la ilasipheka khona into ezimnandi. Ngiphinde futhi ngihambe no Ghost Lady. Ghost Lady ukhona lapha sanibonani ntombi nisaphila kodwa. Siyaphila ninjani? Siyaphila nathi ngana kwethu. Namhlanje bafowethu topic yethu izoba so. Yabona. So I topic evuke ema minutini ivuswa ukuthi bafethu abantu besifazane bahamove on empilweni. Thina siyamove singamadoda but bafethu ngifuna uncoma besifazane. Siyamove lezinje. Ngiyaxoxa nibiza ngezinja besifazane kodwa ayiniyamove. Umuntu osifazane unomove Bryce amove ngazi uthakaza akuthande. Ngathi naze nithandane yezwani mfethu. Umbone happy futhi nendoda yakhe entsha. Umbone ukuthi futhi lendoda yakhe lemphethe kahle azibaphethene kahle abantu. Ubone ukuthi uyakwenzela wazi wena la. Nithandana kanje. Mfethu kube ngathi awusamazi ngathi akwazi wamazi futhi. To a point futhi labantu lapha umuntu athanda yabo mase athandana nawe mfethu. Ukuthembisa izinto eziningi uyambona futhi ukuthi noma ni driver ubamba ngesandla noma nihambe imoli uyanibamba uliqamela kamnandi sifubeni sakho noma umonile mfethu uyakhala mfethu asho ukuthi kodwa hayi ngiphula inhliziyo mfethu ubone mfethu ukuthi futhi mangase kuthiwa mfethu ngiyahlukana naye lo muntu angeke amove on yabo mfethu ube nethemba lokuthi lo muntu mangihlukana naye mfethu lo muntu mangamngamki lo muntu mangathiwa mfethu ngiyamgila mfethu lo muntu uzoyilengisa mfethu yazi bancane mfethu abantu besifazana abacommit suicide enxa ukuthi umhlukana nendoda because initially kumele ngabe ayilengisa the way besithanda ngakhona mayisathandana nawe like kumele ayilengise because mfethu uyambona ukuthi lo muntu mangahlukana naye uzoyibulala futhi azasho ukuthi ngizoyibulala because usuke bhilivele kuthele ngayibulala ngoba uyakuthanda le njalo isuke kuwena mfethu. Okay ngenxa zokuthi ke yabo stage sokuthi uyachoma yabona uzenza ukuthi uhavele ngazi uyangithanda mfethu lo muntu angeke mfethu lo muntu angeke mfethu Bryce lo muntu mfethu akanampilo mfethu ngaphandle kwami uyimina mfethu nguyena yabona mfethu uyimina lo nguyena lo muntu lo mfethu le mfethu umuntu lo mfethu anehlukane mfethu akhala yabo mfethu akufonela iviki lonke uyakhala yafona mfethu yafona ubanga isicefe naku ngesikhathi lokho ekuncenga mfethu nawe uyazibona nawe ukuthi ungabathemba besifazane mfethu. Lo muntu move on noma na 50 years emove on mfethu na 55 eyeke umshado ka 30 years indoda simhlumeza awushiya umshado ka 30 years na 50 years mfethu lokho ashade na 20 years eshadana nendoda le una 50 manje umshado kwaphusha 30 unengane ezu3 mase nahlukana mfana kithi mase vele vuka ngomunye umjita mfethu avuke mfethu nekhehle lisha ikhehle lijima mfethu ale fresh lihamba ngemoto encane umuntu avele ejimini mfethu ajime mfethu umuntu wakho mfethu kunabantu besifazane nokubabona bejima lapha ngeke ngibamention amagama uthi usekhulile no 50 noma no 45 ajime ubuye uthi mothu uyambuza sisi hamba kanjani lapho ngixoxa lapho inbox mhlawumbe niyaxoxa yona iminyaka athi na 45 na 45 njengoba ungathi ufresh kanje ekutshela usedivorce nokudivorce udivorce lo muntu lo ekutshela ukuthi I have been married for 15 years umbona ukuthi uready ukuthi ufuna umove on ke manje
hey amuve on nendoda yakhe entsha hey ayimphethe kahle indoda yakhe aka happy uyaglowa baveza yabona isithombe sokuveza ayiveze ubuza indoda isandla sibambigiya la isandla sibambigiya kuvela iwash lendoda kuvele ama manicure nama pedicure abomvu vele bothi hayi movie ubona to happy kushuthwa ihlahla idlula zithi ihlahla basemgwaqweni bashama road trip futhi uyabona izihlahla ebheke Cape Town lezi eba move fethu abantu laba yazi to point ukuthi fethu izigcine kubeka kwepoint ukuthi awazi ukuthi unani until kuyakulahlekela awazi fethu ukuthi uphetheni until kuyakulahlekela futhi nokulahlekelwa igolide hade ungalibona igolide wena ngoba leli golide wena ubungalithatha esuke igolide le nje mfethu vetane ehambe fethu uyolihluza ngazo uyalihluza noma kuthiwani fethu ilicebezelisa livele ilishine athi sakhuluma ntombi No, uthola ukuthi sometimes lento ye pride kuwena as umuntu wesilisa iyona le kwenza ukuthi ungakwazi ukubona yabo njengoba dusha ukuthi wena ngaleso sikhathi ukukhumele yeah nje uyazi mhlawumbe futhi unane mentality yokuthi vele I can get nanoma ubani nanoma yini kanti lo akasiyena unanombani uhluke kakhulu kunanoma kuhle lezimali lento idingayo eish so the power of ukwazi ukubona ukuthi uphetheni akusiyona into yanombani lalela phela into yakho mayigrand uyiphethe yazo weyiwavu uyithatha kancane you know why uyithatha kancane ngoba ikuthanda ngeqiniso yakubekezelela lento le yakhala ibuye kuwena yakufonela ikuncenge ikutshela ukuthi hayi bo because ikuthanda ngeqiniso lento and the more ubona ukuthi ikuthanda ngeqiniso more uyithatha week uzukhohlwe nezathu ukuthi wayisheleleni lento ayinhle into yabantu awusabona ubuhle ke manje usubona nje impempe ke manje usubona isigevugevu nje manje usubona enye into Bryce uyilahle lento ngoba usukhohle ukuthi yini oyishelele sona siphi isizathu mfethu lo muntu akakujoleli wena ohlupha ngokujola lo muntu mfethu uyakuhlonipha wena ungamhloniphi lo muntu mfethu wenza zonke izinto ozidinga kumuntu wesifazane kodwa lezi zinto akazenzayo ngazi ukuthi ukuchila ngaze emakhaleni ngoba seziyakucika uzuncamele yena lokuhlukumezayo ngenxa zokuthi lezi ezihle mfethu nawe zingena zizophuma ngamadlebe ziphume na ngomlomo ufuna ukuthini mama like ngifuna ukubuza ukuthi like not ukubuza nalihambe point ngifuna ukulimention manje ukuthi no angifuna ukubuza ngifuna ukusho ukuthi I feel like sometimes igenzeka ukuthi kwasabona abantu besilisa because manje sikhuluma kanjalo it can be vice versa it can be umuntu wesifazane ongabonanga ukuthi umuntu unani ya manje sikhuluma umuntu wesilisa ongabonanga ukuthi unani sure so it happens ukuthi umuntu wesilisa kwasayena akazazi ukuthi ufunani I feel like it happens ukuthi kwasayena uyaphuma uyoshela akazazi ukuthi ufunani or akazazi ukuthi what makes a real woman washela ubona izinqa ubona ukuma kahle but that doesn't make a real woman yeah a real woman is beyond that so uthola a real woman akangekho ready for yona because akayazi uthola isibhamu wena oshele uyihambela nje mola no Bryce niqokele ni relaxel muthi hey inhle ntombi uthi uyishe ntombi yakho uyifica ukuthi ayidlalela abafana yabona ayiyonto okudlala abafana inkulumo yakho uyayiza ukuthi hey man lo muntu lona uyaphila uyabona uyakuhlonipha at the same time akwazi ukuphi indawo yakho njengomuntu wesilisa ethi ebonisa ukuthi akayonto okudlala kodwa akuphi indlebe aphinda kulalela hey ubuhehe nizinqa wahehe izitho wahehe ubuhle wasuhehe ukuba clean kwakhe kanti uhlakaniphile ngaphe kwalokho ngenxa zokuthi awakazi ukuthi umuntu wesifazane uqeda ucomplete yini uzugcina ungakuboni kwakhona okuhlakanipha kwakhe uzungaboni ukuthi kahle kahle wona lapho uphethe umuntu oyokukhulisa kwenza umuntu kusasa udlale ngomuntu okushintshayo okwenza ube ngcono lokho ukwenza ube uncomfortable mhlambe futhi uyakushintsha endaweni right wena awuzazi ready for that hey uyibone ingane yabantu inhle ikhale kuze kube bombi iqhomo uNkulunkulu wami ngaze ngayihetha lengane kodwa kwakhona uthi yakhala usubona isicefe nje ukuthi awayicha awuhambe uyothola enye indoda nawe hawu ayithole hey masimphatha kahle lenja hey wafana
hey masimphatha kahle kushuthwe kusemanzini kudlalwa namanzi kuthi amanzi ekubenza emenza slow motion amanzi ethi emthela ubuso umuntu wakhe ahleke ethi umbona uhe nempilo ubona ukuthi iya progress impilo bendawo hawu mama ubone ukuthi laba bathi baye Dubai laba lungisela into eziserious ubone mfethu ubone umfana engena kubo kwentombi ubone ekikizwa nawo understand benzani awukhoza utsheliwe ukuthi ngabe kwenzakalani ubone ekikizwa ubone kunesiphithi uhleze sithoka kanti bayiphushela ama birthdays akukho ngako mfethu yazi guys hey ba move on besifazana into engiyibonayo mina uyobona ukuthi ke thina silahlala ngala but uyobona ukuthi uyobona mhlawumbe mangathatha into uyibeke kanje sure uyivale emehlo kanje like uyisondeze like uyibekele eduzane kodwa uyisondeze eduzane sure you don't see kahle kuba blurry like awuboni kahle into moyibekela iqiniso but manje wayithatha wayibeka emuva uyabona ukuthi ha yazi yinhle kanti ubone ubuhle bayo uyizuyithola nokurandisa nani so kanjalo umuntu umela eduze you don't see it akalimlinda akhele eduze kwakho bese uyabona but most of the time once yaseduze because uyazi ukuthi ungayithinta noma inini noma kanjani noma ikuphi bese you take it for granted angisho ukuthi khona abantu engizama ukubajabulisa angisho ukuthi mhlawumbe akekho ngumkhumbulo because ngihappy nami kodwa nje bengincoma akude iziyamove lezi nje yeyamove umuntu umbone ukuthi uhappy abantu besifazane bethi bamove engazuthakaza athande before engazuthakaza ahlukumezeke before futhi umbone ukuthi hey appreciate le relationship yakhe nje ubone ukuthi hayi ngoba mhlawumbe happy enzela wena ubone futhi ukuthi zonke izinto akazenzayo njengamanje udedicated to this new relationship yabo futhi kakhulukazi makuthiwa ke aninamntwana kuvele kube worse ayikho ke into ezokuthi ukuhlanganisa naye ayikho nje into ekuthiwa akakwazi no yefethu awuxoxa nokuxoxa utho nokaba khona wena mfethu naspenda 2 years 3 years nilala ndawonye nizenza zonke kube ngathi akwazi umthinta nangesandla sakho the way bemufa so mina mfethu bengifuna ukuncoma kulo ndawo nabesifazane futhi ngiphinde ngikhuze kubantu besilisa bafethu ngithi yabona mfethu mawumphethe umbambile eyenza shompe ukuthi uyamphendula uyambhekisisa uthole ngoba uyakwazi ukusidedela isibuso umuntu wesilisa and mhlawumbe umuntu ubuswa kanye ngumuntu wesifazane ubusiswe ngomuntu mfethu isibuso sakho sokugcina usithatha usilahle isibusiso usilahlele omunye umuntu sambe siyovusa omunye umuzi wakomunye umuzi kube nomuzi wakini ufile umuzi wakini nolibele okudlala uyehlwenyuka udlala ngalento lebizo ovusa lo muzi wakini sihambe isikhathi iphele iminyaka ungasakwazi ukuthola nofana naye ngoba akekho vele ofana naye uye khona wake wathi yazi mawuphuma umuntu wesilisa ngikhonjizwe lento le profound osaqeda ukuyesho ukuthi wakwathi omunye uyaphuma uhamba manje sekhulu uyaphuma umuntu wesilisa kahle mawuphuma uhamba uphumela ngaphandle bese ushela kahle fanele ngabe ushaya umkhuleko omncane ukuthi labantu bakini abangasekho abakhambele phambili ukuze bekwazi ukuyokukhethela kahle ingilozi nje manje awuyikhetheli wena bona nawe so you need leyo kahle kuumkhuleko ukuthi bafowethu zinyanye ezinkulu niyangazi ukuthi ngishoda umuntu wesifazane niyangazi ukuthi ngidinga umuntu onjani mase bemveza ngesibusiso somuntu odesperate ngamehlo akho umbona ukuthi desperate mayikuthanda umthathe bela eduze kwakho umbona ngathi ukubangela isicefe mayifisa ukuthi kube nento ethile ishintshayo umbone ngathi uforward mayekutshela ukuthi asenze ukuthi nokuthi umbone ngazi ukuthi uyakuphaphela mayethiyeka ukuthi nokuthi umbone ngazi ukuthi akakuhloniphi mayikukhuza ubone ngathi uyakucontrola mayikunqanda kwezinye izinto mase umbone ngathi uyisicefeke melokho ekhuluma ekukhumbuza lezi zinto mase uyamyeka ikhale lento ikhale mase yadelwa kuwe masivuka ngalinye bafowethu bengifuna ukusho nje leyo nto leyo ngifuna ukukhuluma leyo nto leyo nibe nobusuku obuhle sobonana ngenye Thursday bye bye.